sahur, bangun sahur. 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 Sayur, sayur. Apa? Sayur. Salah ya? Sahur. Oh iya udah. Ayo lagi. Jangan lupa. Iya lagi. Sahur, sahur. Sahur, sayur, Bang, sayur, Bang. Bang. Gimana sih? Emang gimana? Nih. Ikutin ya. Iya. Sahur, sahur. Oh Gitu. iya udah, oke. Iya udah. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Nah, teman-teman, jangan lupa bangun sahur. Siapin tuh makanan yang belum dimasak. Bangunin emaknya, bangunin bapaknya ya. Siapin makanan yang belum dimasak. Biar nanti Jangan ketinggalan ya sahurnya. biar Kalau nanti. sahurnya ketinggalan ntar puasanya gimana? Nah, biar nanti kita pas bangun makanan udah siap. Sahur itu penting buat jaga Puasa. stamina kita di waktu puasa. Bener gak? Betul. Nah, jangan lupa ya. Yuk Oke. kita bangunin lagi. Sahur, 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 sahur.